mo ka ta Adwoa Safo so njan Gyimii no mu duabo asa we obi asoro so obeka me meka kire o plane mu duabo mu kumo se animase kwa yie na se a kope bulletproof she because bibia betime se we yie na se Kwadwo Safo na chinie beko beba this your boy attach the blue face we ye mre se wo pe blogging site papa e wo YouTube a eno an foreigner multimedia update ye ko otwi ko brema o de be brew dia no person blogging fa say why wadwuma bi no person be blogging adwuma no o be we amaw ade bi a wo yo no pe blogger o be promote ama na kwa animu no I am recommending foreigner multimedia for you. Enya kasa, just subscribe. If the notification bell appears, click on it so that any update from foreigner multimedia you will get and enjoy. Enya kasa bebre. Ataju the money to asem dey come for the money. Never stop subscribing to foreigner multimedia. Bye bye. I was saying, 30th July, da Honorable Sarah Adwoa Safo ashidi say yebeje Apostle Kwadwo Safo Kantanka ayi no. Enra team akofana echo court ema omo de injunction atu ayi no so. Nanso 30th ye nya ntie say ayi no e koso den ye de mu nsem bebro. Na before then no Captain Smart aba wetwa abo Adwoa Safo heavily on tia say ono ba asori aginam a opese ogibibia ya abra mema ewo ha for remote media obaso mo just subscribe to channel na wa me notification bell icon so se be ya drop new video o se betimi aka we are for Facebook, Twitter, TikTok ni nyina for remote media Apostle Kwadwo Safo Kantanka aye hu ensem after say op free mu wan be leader abusia no wan na ese oye abusia panyi mo kwa kan real akofana edin ne pii mu se ono en control bibia na emum Adwoa Safo enso agefunu na aboso e ho 37 billion ne e ho nkekaye eno enra omukọ court say team akofana ekọ court say omfa injunction into aye so because ono na the rightful person e wo say oye aye ni hyehyɛ not Adwoa Safo abra Adwoa Safo demand 37 billion afri ne bra ho say eno na ye sika ka wabo ewo ni papa aye no hyehyɛ ho nti so obelu lezi funu no ama ne bra na ne bra entua sika na emma no yedi hu kwani aba enra omukọ court na court e the injunction atu aye so but next day amene we ka say yinu eguso a ekoso edi ni bisi egu ho a yeje ho update na yede nyina ba so e for remote media but before say because ansem no so General Captain Smart onua machi aba abitwa abo Adwoa Safo heavily Captain Smart rimu a e wo akan mamre mu se ajato form se sia na se to obi amana be take over aye ne ayi ho hyehyɛ ya eye ne ba a oye bema panyi not oba na mpu se wo oba no ebe hyehyɛ a na ya bra bema bia enkam ho ebia papa no owo mba nko a na wo betima ye eno kwa no nye wo ankasa na obe ukuru na wo se wo ye sa hyehyɛ no na onti ase se Honorable Sarah Adwoa Safo agi beba mu aboso a wo che se omma bibia enkoso a je se ono na ebe hyehyɛ no bra akofo na wo ha ono na bema panyi a o abusia no na ye wa Apostle Kwadwo Safo chi mu duabo mu duabo dodo asa we obi asoro so beka me meka kire o plane mu duabo mu kumo se animase sai na mwanim bia ibako sai mo ne nam krom ya na yakọ school aban di sika ma mo akotena brochira akosua de sai mo ina sai mwanim bia sai mo ne nam krom akwasa mo ye kurasefo Kwadwo Safo ye obi a wato fema ye na chituru ka say Ghana fo Apostle Kwadwo Safo oyobi a nyame ato nsafre na akono this man odi over 100 years anamboa wetin fio hade e kire obi a nyame ehira ne sei ene obi di 25 no wu kura na busuafo nko chi obi di 30 no wu yanko na chi
he kwa winsani bi tie kura bi ase wadi sister wawu kwa he said ebusuafo ne kabom eye na yie kama emma e kabom obi ante hwe ni patitiri uti sa Apostle Kwadwo Safo obrempon te se Kwadwo Safo ye odehye papa bi te se Kwadwo Safo nya nsafo nimdifo kukudurufo te se Kwadwo Safo watofam na mu de Gyimii enam nachi di captain so akasa bebre echire mu se legacy papa abelivu no yishira nyankopon ede papa no ene niema wa beye ede ama Ghana ne Africa no enye this time ena order form a yebegu na nima sisi wo se nka sabre ka whatever it is no ka abusia no whether akofana o whether Safo omuka hobom na ko mo yaji no mo kwa ne papa chi kra after that na ke bibi wo hokra o ma tana se no mo asisi but on tia se sia emu da form a munya mfa no kwahia binam ena mo ko na we sisi me leader na we sisi me leader ko no de ko hu ye no nka kan ma mere mu kra no ko ba enya abusia pani age obema ni ho nti ade nti na akofana wo ho a oye bema pani na adwa Safo pese odi bibia e kanta so here mafia Apostle Kwadwo Safo actually proved that the African mind is capable. Maybe so, but I want to show you. When he said he's the first African to design a limousine. So limousine in the 90s, and Apostle Kwadwo Safo, oh yeah, the first limousine. Otna simenyame sone dae se. And he challenged the belief that advanced technology, any innovation, could only come from Europe, America, and Asia. No, Kwadwo Safo defied that order and said that no, bibini adwin ebetimi aye. And then I see here, Apostle Kwadwo Safo ye TV na so na dum when the NTA Apostle Kwadwo Safo ye no and no ye 50 years in fear dionum we yanim say eh bia we your parent we your mother we your father when ya ahoho e wo fie enya afa na wo kogira wo producer wo dey you free so baba wo dey we aba me da say enya afa na wo kogira wo mananim on say before am I ya ma me no mu yi e before ma tete mu ofie a omo nwe ho as a sound system yeah. It's Apostle Kwadwo Safo say e bia dachi 20 years 30 years to come sa wo ba de hwe TV when ya ahoho enkwara ne yedede wo pese odum TV na ehu hia se wo betiem ena asra hey shira nyamche na mafia ko hu twan te say the all kind news there be TV na dum afena Japan Germany China the Apostle Kwadwo Safo ye 10-15 years ago na yesere no ade Kwadwo Safo ye wo krom ha woni obi odi Kwadwo edi agoro obi ye wo no dwoada woni ni sanya ye careful lumba odi Kwadwo de okoso di Kwadwo woni obi ye wo no dwoada edi agoro aya hweyie titiri obi oye dwoada owo din ye careful why how be owo I'm telling you afena Japan ne China and Germany atena se adwuro wo sa papa no hu yansa se dache ye ma no bia bia wo no se ye kase ye tietiem se wondum TV na ebe ha dwen wudum na or the remote be so eti TV ne call off wo pesa wo so a wo a wo bo wo nsem no the TV na so enkoda ne be sori afiri wo se da ne ma empese be TV and I say you disturb wo yes three Kwadwo Safo ha
Producer, how they train? Remember why you videos na mame? Remember why here? What they fatwa nchemate? That's it. Apostle Kwadwo Safo is the first person or yeah car boot America for friend trunk. What do we fast here? Na bie. What do we fast here? Na cartoon. What do they enter here? Sir, bia we bobuani. With the wheelchair and a driving. It is our person who could be a booter. Who be a boot no man a quasra. Who you know who can't to ma. Who by then the bobuani behuri akaboot natum. And ye Kwadwo Safo. Hey, Munjai Gyimii no. Eti Kwadwo Safo ye and say, so we ye bobuani and I sabi what to wheelchair mumpa. What do I fast second to be? Na boot na bi. Who person tuma? What do I fast here pe? Na boot na so akatum. Yes, three Kwadwo Safo kurum ha. Ye hu yan say, wo mo ye Cadillac. Lexus. SUVs. Car, what in car am paper your friend say? There be a Lincoln. Ye hu yan say adia Kwadwo Safo ye 15 years ago. If you do etino Lincoln. Anybody oh car back God in the medical and come first say you know. Escalade. When we are sa technology no. Ye nyo bia wo krom ha. And register the patent right in the name of Apostle Kwadwo Safo. It is a say obia fa sa technology no. Car manufacturers say we are simi na, who ye car na obia fa. Because Lincoln ain't to be in Siu Escalade. We also to be in Siu China for if you say technology no and you be adia who boss for China that's America for person omoji and China say munjai if you Ghana people here and your friend Kwadwo Safo etika such a brilliant idea such a brilliant technology aka aye kura no aka mo amoye ma mo amoye abusua no kam be kam nan atoso ye ka bia wa asase so a ye bebra musika Ubi a hunyansa and register saade no amma Kwadwo Safo me kube huno keke na me de ye concrete no ma register tu kasa wo ye bia eye mea media enyo bia na this technology ba me na me se me di kube huno ye concrete a ebe ye ma research what they are not to nchen a afei ye hwe TV na wo bo nsama na so wo bo nsama na dum me ka Apostle Kwadwo Safo asem Kwadwo Safo watra doctor watra professor wo so bo nsama na so na so no bo nsama na dum bo nsama na so wo bo nsama na dum and this technology afei na China ni Germany and Japan ako ho a wo mo ye e ma no munjai Gyimii no mon ka ta Joseph so munjai Gyimii no mon ka ta me man so sa wo munjai Gyimii no oh yeah, limousine. Producer release for the to say. Bo. Crafted into. This is not an imported car. This is a limousine built entirely by hand in Ghana. Every detail, every component, crafted inside Kantanka technology by Apostle Kwadwo Safo and his team. It all started with raw metal. Sheets were cut, shaped, and welded to form the body of the limousine. Na die bu hu se e wa ha ni nyina no we no aye cross spring mienu eno no broni bi ni wa wa bi esa ana de ada so se eche ya ahye broni bi ade ne enhye eche
ana wenu so a wo hu ni say no broni bi ade ente saa ana ekira ha de no so broni bi ade ente saa we wi a afensan de ba no choka zo ba nankasa de etra so a ama no di ahome no afen so wenu de ne body seat and de ati saa pepepe nti we na wo hu say ya kontro no ya nya nya kontro aha no a wo hu ni say no ye be chem na engine fi ha abepem ha ama ha no ade ne ho ama ha nso ade ne ho ne yesiesi ha kama te se edam no ade bi ha ru se mia so a na ahwehwe no ane ma mbeka an television no so ho otowa no na no ade abesoro ade beso na bekata woni driver no ntam eni so onpese enkomo bi a obedie no obeti bia na akata woni ntam na onko awuyi na ne edom na mo hwe driver no so pese obehwe bia ono so betumi ayi die no wani mo obonyu a opa obeti openso a untie omia sora na akata so na wo da ahyekire na nso obonyu no nso woni nim ha na obone nyum eno mo na ohuye ni nyana de nyina ya bede bende no ha tie hye amu se bedu ho na yesesi mu kama. Each curve and line carefully measured, every weld done with precision. Once the chassis and shock absorbers were installed, the team put the car to its first test. Every movement, every bump, every turn was checked carefully. The suspension responded perfectly, proving that the foundation of the limousine was solid. Enti se Ghana ni ye ade we 1997 na efiata go edi say na be 17 years now so edi 17 bang now so edi 17 1997 that's what we had ha ko he chisel de ye de bombo dade na kwan o ye limousine say ya no bi o ye ka bia sha ase nkakran ya tra ho ma papa yi wawu ni wo mpori nya ye o say Gyimii a ekoso wona chi se nipa wu na so kwa asore a ho no da busuemu a eye busuane ne asore no ena shedet yentie press conference asore ne ye kasi e wo hwe kasi na Kwadwo Safo ne ye o ba woni ma de bia wo ho a eya Kwadwo Safo ye ka no Ghana ha na ukoto a na ye DV abo ho yes say Kwadwo Safo ye ka wo krum ha eti ontua duty as what on car no hwe me ka asamo kire Ghana fo aya mo fi se media tabhe ye Gyimii deda me ye ina no sofo enye hwe o Ghana kan kontra o Ghana mpuntu ontra o say na nkruma ye say ye di kwa be nkruma di Ghana fatem kan nkruma di Ghana fatem but o wie no ma moto we eni mo ye akoso modam je o si odi watamre na ye wanya nkese se ka o sanda su esu na wo dem be enro se na de nansa no ka betra ka ye ekoi Kwadwo Safo na ye 1997 papa we limousine 1997 and so ene
Obrempon te se Kwadwo Safo. Oketechie te se Kwadwo Safo. Kukudurufo te se Kwadwo Safo. Okufo te se Kwadwo Safo. Hweka no interior no. Hweka no inside. Shade ye papa nachi. Now where your press conference? 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 She say wo papa wo, ah? Wa kan amemre mu no. Say wo se owo oba ba ko pa. Papa ne to for oba no, enye wo na o hihye papa yie. Ye ya kanfo Kwadwo Safo onye Russia ni oyakani se obi yakani no to from say team na wanwo be ma na wo ba emanko a se ma na ware a ye frɛ ma ne kunu na ye busa won say mo papa na da fom no if you say wa kan memre mu no yen for ba nsi ayi agina ye yen for ba nsi ye akanfo ye nya abrofo eti se me to fom nne sa kani me banya me che ene abena any messlin wo mu ni ho kwan sa mema ne kura ni ho a age won kunu nom sa na kan ye yie ye mfa oba nsi ayie gina ye eti abusua kura mema asa no ansa no obehie oba abusua pani no na wo de ete nti e fra no oba pani manin ko ho nimdie ni nyansa mo papa jagu ho mo nwene no ho nyansa bebreba mo papa hwiegu pono so mo nwene no ho de da nyansa nim na mo sai papa nachi Kwadwo Safo ye obi a eti asese ye na chi sei Kwadwo Safo mo ya ma papa na nu ne ho se owo ye mo ya ma papa na nu ne ho se owo ye police bo press conference bi dey we di nam ha eti sade ye lumba no mo ansua nyansa tie asoro nei Mina me kasama for the Bar Crystals Formation of Ghana. Inti ene mote menka na eye boko. Ni nyina ne se enam ensensem ahodo a aba be batayi nyina yewra. Ode no Kwadwo Safo Kantanka bibio. Na yiyo ene echire ensensem na mepesensem no bi ho no mo a yate enka wo abonten. Ye dadomo ano na ye je edom sika. Na ye hweso ne de ka ho nti e wo se ye mu ho atentro de ma omanfo aye somo mo na omo so enyo mo ho nti ase entro ahodo aye koso e wo abonten ene no kwasempa e wo asemu a ye kan emu na ansa na metoa mensem so no eye asori nyina kan before na Kwadwo Safo akofna one ne mpanyimfo saa na ene omode babetu dwase nyame adomo a ya wada eye bia ni hono ma ekoso ewo gumboa empota nti madam Crystals Safo nyina enhye no so osan so ka disusu dia bia se ma obi amfa ka mfri ba bia owo se oba ho ana se ma obi amfa sorry sika mfa ka mfri ba bia owo se oba no aba be ye yi no ho entutue bia efise bia asa enkoso nti yeguso a timu dia ma sorry mabiem na afi nyina ya hye no so na ye disu sa pepe
madam ma ye to asa enkomodie ne so no ene anopai ye nuaba honorable Kwadwo Safo ya tete nka wo radio stations ni TV stations ahodo bebre a ensem na o kanu bebre wo hono mu a enye nokre a wo se ene yesu ya asori mpanyimfo ye chemu e de kire ye manfo no mo so nyom ho ntiase madam ma se asemba anase ebia bibi wani nye ho a ade ba kwa ya na hia ne se obekasa abutrem na wakasa abudwomu na nipa hodo aye tiewu no se bi wani mu a won kasa nwie no na won san kotitia won naso enye kasa papa se obekasa na Kwadwo Safo akofuna bebi obo bread yo so yimfiri ni papa fi na ono ankonkotena bebi open na onfa bone bra wada ma na no dan kwa kufa do aba be Ghana mampanyi so enne me ne mo kasa oda so tene papa fi we chese o mo bra na madam ma metwaso ebima sade ensem ahodo no ye nyina ya te no no se obenya adaje na watie mi ye na wa ma obo ato yem na afi ye nyina ye di nkomo ne ahwe no kwasem a ewo ensem yi mu a enke beboa wo ye papa na boa ye nyina ma ye so ye nya ye ho entiase ye mfa nhyase ye free ebra ye nyina ye wura ode ne ho Safo Kantanka abibio etoye madaro ma asema bi beken aweho a eni kwan senka ye de to abonten na so enya abasa enti esi asem no ema ya yenka nti abanti na mi gina so na menso makami abra akra hu se wo so ne edi nkra na afofri ye nchen ekono na hu akwa hia se ye de ne ko ayaresabia aye UGM se de nyina ya bo ho amane no na afi ye kokodi nkra e wo ho no krakra madaro ma sabre no esi ye nyina nsa na ofri ye nchen akono eka bia ekoso e wo ho no bia no ye Kristo asafo asori and the boy asamra minimum kase ye wo ho original receipts copies a e wo ho minim se bia honorable Kwadwo Safo e ba ye se ope copies a ye photocopies de man nti e bia na ye ne se ono ne tua sa aka ne dia ene won san ko ne sika se mu bim enye sa ne tie sa aka ne nyina ye ka e ye asori e na e boy madam ma me toaso e biemu a e bra ye nyina ye papa e free mu kopem se ye tena ase ewo dwumadie na se empo kopim se ye di dwumadie no eba no awieye eye 40 days no e ka hodo bebre e na Kristo asafo e gina mu eboye e de se ye de be hye yi nyina ye wura ni munyam Kristo asafo asori ye wo ho no apostle Dr. Kwadwo Safo ankasa aye ne nhihye ya hodo de ato ho dana empo e de ama asori babia enne me ne mo kase se asori babiara mpo free mu a onya asori panyini a na daka ka asori fa na tade ye be siesie no asorefa spending na ebebo e wo ho asorefa enkonwa ne canopy sa ebesi wo ho asorefa drinks ni nsu ahodo ye be serve ahowo e wo ho no mo asorefa aduane asore ma no beba be di wo dwumadie na se nyina asorefa sanso na empanyimfo ahodo a ye beba ho no mo na ya ba be som wo dwumadie na se enkabusu ane ka wo so muti omu nyina sa aka no nyina asorefa ho ka se bi wani mu ase ye nya Eyo afeso wate se obia oye member keke kura no so wu a na dakaka na taade ye deda no aduane asoroma bedie ahoho bebe aduane obedie ensu a obenum drinks a obenum se onumpo a oye member keke no asoro ne fasa aka ni na eba de sign na di asoro ne ye ne dia ne de owu a the hero himself. I love that word. But Kwadwo Safo so interview no me na nti ye se mu ye bibi sa me ba wa be ka tre wo se me kuma we please confusion and ko ye bibi a be tre se wo sa ko si wo ehene na fe na pe ye tu ye amfana ni ankra papa ti kura san ya be twene adidie and na de ko pie na ni mu se what the court injunction draw my attention to a court injunction. So more about the you near trust you in a fofro. Now Kabela without the injunction, Uncle Tricasunian Kura Akorendi.
Everything I made a copy of. Nico, I was not armed. I want to just put it on record. Let me encourage you. Grab a bodyguard in the driver ain't coming home. Let me share t-shirt. I said Talewati. I said me short because it was a Sunday. And my mammy said, now I'm you only a favor and go on the or send your yelling your millionaire. Am I Michael Kors kept and I'm the same and I'm come t-shirts be say and I'm share me short. Talewati and I'm the driver yet the could room in the and I have been a member of parliament, or I was a member of parliament for 12 years. I will be able to easily, I am violent at election time. Throughout my record as a member of parliament, what did that say? Na tritu wo polling station being put down. I said, well, you'll be here to trust him. Why you be that? We will be sad that into. The honorable for the records, we need to. It will be about wedding and my father if you have a total army. They haven't shown any sign of remorse, and that's at the end of the ground. Hey, honorable, what do you home? A man said, one more shot, says one more to know a boss. I walk on him. Dreams are found. I could take a seat for me, the baby, my big gate now. Now, people on them. The big gate inquire, body 245, I'm 48 bullet. Oh, Debbie. One, there's force to be who apply force to be there should be reasonable force. I want to say in the form of a self-defense. When me took me call me phone in me to ball kwamia. Rebecca say in one for reality I was with the ball home by him. Who got treat to her and I got treat to Kenya. Gyae the other catcher say we a excessive force. Because we'll be too phone ball. I mean I will be anymore. Na me leye o boni mi tutu a e dey tin na wo betu na wakasere wo boys so wo mon to fire finish am video no se mo enye me na make am video e ka bontin na mo system boys ne ka kill am finish am it means you want to kill me ni abu a me ne se kwa me na ye wo mo se me ti actually and a driver me inti bullets no be brain ni na egu car no back seat on windows ni no ne ku. But I know what I'm say, my so weak, and I'm a share. So I don't know that from baby, I know what you know. Maybe a bear man, I know who. Then you're not a rano duty tree. So I'm starting almost to a make on you now. Pierce refuse up to 2 carnation now. Thinking say, I was in the back seat, the driver was driving, but not me, I'm not driving. It's a bear, one night, Kwame, who be a many 1 year. And I'm praying, say, the investigation said, Miss Rennie say, all I want from our justice system, they say, me, I want justice. Medase, producer. Eti, what actually? A truly be account. You was say, Fisa, what actually? It's a then when you say. And yes, I'm when your man, when you want, yes, I just have to Koya. And I do what me about Ghana Parliament is no new. I don't know what you say. Gyimii near Tikroma. I don't know, may you say, I wouldn't out to Parliament. Mandra. Adwa fefe adwa hofe adwa nimdifo oba padwa eye wona na wo parliament o ada na de sasa no yi ado say ye wo ana say nye wo ukọ parliament enam senti wo kasa ye nji wundi sa woni ma ye ka kire wonne madwa ye ka ma wato ho ase Assembly yasina wo bie wano a yenji wundi ba me brof no kan say better and there in particulars ye pe ya no uko parliament sadan na ye wa
Madra na yewa. Asa Ghana hwa na ye refiasem. Obi asusuro so beka. E me meka o, wetimi nya me fako. Ade obi asuro so obeyo no, e na me yo. Oman ni nti. Eti sese no aho. We mu si aye ne ma yenye. We mu so si aye ne yenye. Eti wo a wo kwa aye na se no, hwe ho so ye. Eti ka poso Kwadwo Safo ye obi a. Enti esese ye tena se. Na ye na chi basa se. Kwadwo Safo. Eti ye be ya apostle Kwadwo Safo yi a. Kristo asafofo enkobie. Wow! Kwa ye na se a kope bulletproof she. Because bibia betime se we ye na se. Kwadwo Safo na chini. Asantefo nkwada ma betena enkranya mu Gyimii. Asantefo nkwada ma betena enkranya mu Gyimii. Wow! Eti sese die modern ba posi Kwadwo Safo abwa mayen wo memu hanyina masay no sese eye we de ekoso yi me ye sure say kian ne ki second one beba so efuru no na yensie wo de obeku de beko we yi na se yensie so mbesie mpa ni petitru bi eni ho beko yi na se eti ye bo wo kese na ye na sa wo ye ketwa na ye wow yentie lawyer no after say yes no obo court to say yentie lawyer no. So we came to court today, and then we came to court for an interim injunction, and gratefully the court has granted our prayer that the Honorable Kwadwo Safo has been injuncted from proceeding with organization of the funeral, yes, and then the burial as well, yes, for a period of 10 days. It's an interim injunction for a period of 10 days. So as it stands now, she has been injuncted from proceeding with the funeral. So that's it. Okay. Yambo Madwa second interview no. Ti ono so. Iti kwa me kasa ya ya tentine. 30th, 31st. Enye wono ene se no. Ena onyo ono ene betena lifi ya me papa fie wono odi ekunye bi esi wono so ye leader. Eti ya tiwase yi a gate ba montin a mod invitation aba eye yawada Thursday and a Friday no papa aye no baso and that back to life and college back to life and college and I'm reminding on one in the boys to say they are now ya dia ma omo no dia or dia under a bond to be of good behavior. You trust to Ghana Police Service to give us the protection. You trust to all the security agencies that you cry your papa that way. In Pennyfo and Rami, Betru, you are freful. So, Adwoa, we got the invitation. What is happening? Is it coming on? The Speaker of Parliament, the flag bearer of the NDP, the Chief of Staff
of Ghana, the former chief of staff, the former leader of parliament, the leader of parliament. Me here they obia ichenye hunko for na only ebusianfo 3 biti ufi ona mobon. Papa no wa bebobra. So na ya mosemo be yiye we abegu manimu ase na atwa ka se ene ma seme hu madane ama mo. Makoye bibi stroke dia. Papa baby oba me bobra ko duye no. I'm willing to give him a visiting barrier. Na yere ebusuapani na ene di nkomo so from na bema no so de say akufuna ba akufuna so press conference ne asore ma no aja asumdwe nka nyina anope mede eye papa inshira ene ne nchia obia edema Kwadwo Safo babia me ba anope ya me nkra ne bone ene da press conference with abusuan ene asore mpanyifo nyina matese still a manfo gusu etu infutru egu amanfo ene eka abrabo ho mejitu musa minimsa se wo hwe twa konkon mu a Joseph a oba wiase sebe onennuanum nya ntawantawo bibiri sa abusua bia mu ewo mu wo hwe David mpo a the same thing he was overlooked and some bibiri na koso ewo sebe se Bible mu a ese de ekosui enso mi Kwadwo Safo akofuna mabe mu mbuye papa nimdi nti ode nensa eto neso omo nimdi nti osan hye mpanyinfo se omo ye wi a de ade ne sefata no ana yemfa emma no me mprehwi ewo wiase de me ka de kire asore ba bia ne se enne ede ma obi bia emfa ka ese oba enkran aba eye ma obi bia enye na adwene se osimu afiri ni krom aba enkran aba eye patcho me sisudua na say eye bia ni wonoma ebekoso eye nyampa 30th no ewo empota eye bia ni wa ebekoso abusia asori empanyinfo kan bomu na ye nyina ye hu kwan ebefa so a ye di yie ebeto yie ye mpese ebebeye ade bia di pinchin ana basa bebeye ye bia ebeba ye papa konkon ni din no ho intimesere mo eye na eye ada bontene se ebekoso no medical ye ho press conference maso me san de sisudua e de ama eye Kwadwo Safo ma especially eye bia ni wa ebekoso nti mobia emfa asori sika emfa mfa ka emfa mba enkan hanomo medamase nyame nkoso mu nshira emsha for some ayana metise fiata go ka wa kire wo se apostle Kwadwo Safo na yere mo ye more than one etebia na yere ye ba ko a KBS sense Solomon ware say owu ya wote say ko nifunu Solomon na yire mo ya dodo say ema mienu ana Yesu pe won asempa e mere ne mata Yesu wu ya hu say ma mienu ku Yesu eye Gyimii eye ma dodo ware ye mini Muslim panibia waware nan ado wu ye no e man nan ni na no wo masinkonwa kata papa na chi kama we eye Gyimii Kwadwo Safo nye obi a ade ne ye me ya me ye me ho hwe nye yo gbangban I think so. Mekum asa me bam. Na ye hwa asem we. Na ye kan ye because me de Kwadwo. Hwa Kwadwo fo no ho ye na wi ase ye de a. So woni ma me ka kire wo. Ye na ye ba bibia kwa na adwo. E wi ase tumrika ye beje ye na ye ma bibia radwo. Ya be kokwantin said be ya bribi bedjo Kwadwo for a very peaceful but a very dangerous me srepa me buade pa
ba wo Gyimii na me se me ye wa me che Donald Trump Kwadwofo ye boy ye adwumayofo eti ye adwuma sahwe kwan Kwadwo ban redu fa so wuye ye ko fa Kwadwo ban redu funa ba report account say ye stress ene ku no Kwadwo ban redu ni kidney ansai ni liver ansai na koma ansai hwe anye no eye adwuma ye dodo. I remember very well at certain point in time when the president Kufa Kacha say esa wo rescue aya ahome Kwadwo aya ahome Kwadwo aya ahome ye njuada fo no ye de ye kra ba fo de manipa Fourth Republic the best chief of staff your friend say Kwadwo Mpieni after on which chief of staff papa sada yen kan kure men kan say won abani nimu adwuma o ba Kwadwo Mpieni on the night be see from say oboa there be oboa president Kufa Kacha say I am your yes I am the chief of staff or say I am your chief of staff. All these workers are directly under my supervision. I am saying Marisha Fono. Authority. Odi Kwadwo. Ushia Kwadwo fwa. Dia mo ye wo papa na chi no ho. Ehu. Well sir. Just within a year. Abrantie na no nam no gulu mbedi maselo. Papa shi, what in kan usa che? Okay. Kwadwo funu na no didi agoro no. That is what is going on right now. That is what is going on. In the need the actually court at the injunction at a unit of a court. They move and 30th. Ayino, Mrs. Koso, the need actually absent be a baba home. The Bahabe soon for a month media. But when you subscribe to channel, I didn't or comment section answer. Now, Captain Smith, I chill say, oh, a year, say, we cement as we cement as a course the injunction at 2 a year so, not still a unit a air cosono. Uqua yena say, the blade prove bishop because Bibia a bit mercy. Bibia a bit mercy. And Bibia a bit mercy. Into Uqua down so. Oh, Bell once as well as you hope because a year course the injunction to someone when you're not still more dear. Bibi uko hona bibi kotoa wona hope because o metra so men for so long because me nye sure say akofana bet na se ama ne sister ayi no enti okwa na wada ho so I for a multimedia makra